kumrik sudung azon kedeng ngamin di bio dole supang nolu kolopengo ango informative video tang boma bitaku nolu se video sem skim map ayo pe katoka talmil tatoka menyingka ditak dok Februari maro 15 tarik do APRO lo APRO Assam Police Radio Organization no 441 টাংক পোস্ট মুখলিকা নোটিফিকেশন আউট কা এডে পোস্ট কলি দক ইন্টারভিউ দে ফিজিক্যাল টেস্ট দে এপ্রিল মে মা ও 2 মাহ আরাদো সলিকা এডে ফিজিক্যাল টেস্ট এডে ইন্টারভিউ রক সুপাক রিজাল্ট সিলক ইমসো আজো আগত দব মুখলি bidungku supaya site de khuli kabo link de khuli kabo result kap na manol mo supak lubiye se video sam se kai jodi FR interview ne bina taniye ko jodi kal dum ko konanga jodi kal dum lo nola yop tanmil tattoka bas se video sam kal dum jodi age APR interview bikamulo ba bikke buro burmang se kai edalokke interview dem bikamulo se video sam ayop katoka odokke bluk result kampak nolu segla kalae odokke jodi result de aimulo nolu written dok lega sukkabang aikan gambe preparation na যদি আইমামলা নলু মডুরিয়ক আৰু টাইটেল গলাং এরম পিন পোস্ট আৰু ডেগ লেnye এরম নলু বিটিল গলাং সুপাক নলু সে ওয়েবসাইট সব গুটক যে SLPRB ওয়েবসাইট গুটক অডব গুগেলা সার্চ গেলা সে ওয়েবসাইট প্রথম ওয়েবসাইট অফ গুটক গুগেলা kaikbe bitak kungje new komtang na se takto important notice for recruitment of constable in APRO result result click gela supang nolu katok se bitak kubo result recruitment of constable WOWT mane WO mane okone wireless operator or wireless technician of and 441 টাঙ্গো পোস্ট দুঙাই মেসেঞ্জাৰ দ 6 টাঙ্গো দুঙাই কার্পেন্টার 3 টাঙ্গো দুঙাই ইউবি ল 2 টাঙ্গো দুঙাই ডিসপ্যাচ রাইডার 10 টাঙ্গো দুঙাই এপিআর আরাঙ্গল দুঙাই দে আর 5 টাঙ্গো অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কোয়াড কমান্ডার দুঙাই আর 12 টাঙ্গো ড্রাইভার দুঙাই অডক বুলু আপুদক পোস্ট সিলো বিদুংকুং আর ফায়ার এন্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস লহিন দুঙাই 70 টাঙ্গো পোস্ট অডবু সুপার রিজাল্ট বিটাকু সুপার নলো স্যার লিংক সব গিলাই লিংক অফ গুগলা নলো লিংক অফ গুগলা স্যার বিটাক সুপার কাটক লিংকস নলো ফিজিক্যাল एग्जाम बिकअप गुदा इंटरव्यू बिकअप गुदा दो ओदक एडमिट कार्ड रोल नंबर दम सो लिख पाए ओदक नक डेट ऑफ बर्थ दम लिख गेला नक एप्लीकेशन नक आईडी दम नक पासवर्ड पे लिख पाए एरम लिख गेला जदी सबमिट मो नक रिजल्ट लेnye कु सो ngokam supak ngopak isa interview sam bika ngok result kapikan ngoram sin nolu kolopa dekaiye already ngo APRO supak training ok kadaila ngo supak APRO constable isap pe ngo thana lo ager gera dung amra komsin se interview sam ngo bika ngok result kapikan ngo aja ko nolu kolope dekaiye ngok result aikane aimane ngo live dekaiye ngo sin kamana result dem kintu ngo supak ngok result aida go maimang komsin ngo supak ager ekta gera dubo dem pilang ngo betak tension ma dem pilang ngo nolu agorero live ngo dekai pam na medung supang ngo itala so ngo roll number lam ligiye 53200208 se ngo roll number de date of birth am ligiye date of birth am supang ngo date of birth am ngo nolong kango ge ma baru हमना रिजल्ट नलु आगो दङ लेंगाइए बा टिट्राला gedung odok एप्रिल मांगे ngoke 26 तारीख ngoke डेट ऑफ बर्थ है नलु मंगला दुलंगा 26 तारीख डेट ऑफ बर्थ है और ngo पासपोर्ट हम लगिए पासपोर्ट है ओकोने पासपोर्ट हम गायो पे कामी पोपे ए पी REC odok 3251 2190 kan class है ngok result काफी kan oh my god qualified you have qualified for written test for the post of constable WOWT operator ngok result ai kang ngo super written exam binam legang pori pae kintu ngose eketa post hilo agot dobo 2020 dobo ngo fill up ka 21 son ngolu interview bika odok 22 son ngolu training adaila super ngolu sakuri me gera dobo adam bilang ngo gemang go maidak bo jodi ngo sakuri pamata ngo aru giyai
nolupak supak kato seko jadi ada interview dan bikaji nolai apa kan kita sek kita je nolu ke result kapikan jadi ai melongom komen bilang ai kan amna komen bilang odok ke best of luck sek ai ka jeru ke sek ai maji nolu madri yoga aru title dulang champion exam aru lentil duye supa asam police lok ka aru post gasum lendung asam government ko 2023 sopak asam police lok gasum post lendung nolu apuran bikal kalang nolu কিন্তু har maniok nolu itibomna dudok aru ke seko pass kan ngor belum aru lekora lupa dong je belum supak acha kusin time loss mape bulu written exam dok lega poribom na gitok aru written exam dok keitaman ngo important question am bulum se channel sok joriyete nolum ngo nolu ledelo ngo alusuna ya nolu se channel sam subscribe la lelang se channel so ledelo hodai sam 2 minna sa silok lega pe aiye ai pe dulang ka apung